mislim da zapravo u današnje vrijeme se ne radi više o pripremama koje se ekipe pripremaju kroz 4, 5 ili 6 tjedana, nego kondicijska priprema je jedan integralni proces koji traje 365 dana u godini. Mislim da svaki igrač individualno treba raditi na sebi. Vidimo na primjerima top vrhunskih sportaša, nogometaša da oni rade, imaju svoje individualne trenere, da rade na ispravljanju svojih nedostataka i na taj način svakodnevnim radom na nekakvim preventivnim vježbama, preventivnim stvarima plus transformacijskim oni utječu na svoju formu i pripremaju se. Mi smo imali jako malo vremena. Imali smo svega 19 dana priprema za prvu službenu utakmicu i mi smo morali zapravo biti ekonomični. Morali smo raditi na nekim stvarima koje su nam bitnije. Naravno da smo morali žrtvovati nekakve stvari. Tu nije samo u pitanju kondicijska priprema, nego i tehničko-taktička priprema. Tako da zapravo nama je bio cilj da u jednom kratkom roku sve to objedinimo. Naravno, imali smo na neki način i sreću što pauza od prošle sezone nije bila velika, pa igrači nisu nešto puno izgubili svoje kapacitete. Mogli smo nastaviti skoro na mjestu gdje su oni stali, s tim da su se oni ipak malo odmorili i jednostavno kroz taj kraći pripremni period smo uz kratkoročne procese kondicijske pripreme, odnosno kratkoročne vježbe sa kratkoročnim efektima smo utjecali na njihovu formu. Svaki trener bi trebao doći do nekakvih saznanja o svojim igračima kada ulazi u nekakav tim. Tako je bilo i ovdje u primjeru u Olimpiji. Moje iskustvo da sam se pokušao što više informirati o igračima u razgovoru sa trenerima koji su u klubu, u razgovoru sa kondicijskim trenerima koji su radili ovdje, plus uvid u nekakvu njihovu dijagnostiku. Naravno, jako bitno je bilo da se vidi što su oni radili protekle sezone i da se na neki način napravi jedan lakši prelazak u novi način rada. Opće je poznato da sa promjenom trenera, glavnog trenera u ekipi, mogućnost ozljede je nekih 15% veća. Promjenom kondicijskog trenera unutar jedne ekipe se povećava šansa ozljeđivanja za 50%. Tako da ovdje je stvarno trebalo na jedan lagani način ući u cijeli proces treninga, prilagoditi trening njihovom trenutnom stanju da bi kasnije bilo što manje nekakvih ozljeda i problema.